Ari inyuma, haleluya. Oya, ni mwana mutanga mukije ndaza kuyicaje. Ubu narangwa nageze hano Yesu yamaze no kunyagikira. Tugire gucya. Nekereza neza ko atawe twangana. Twaba twangana nawe turaza gukundana kubera Yesu. Amen. Mukomere amashi umubyeyi wa Batase Mali beza yako anaiteka ryo bari n'abantu bangana guca gabaza ntabwo haroroshe hani horoshe Mali guhezagirwa kandi Imana by'ukuri izamure. Ndazi neza ko Yesu ashoboye byose. Nabwiye abantu ngo uko tutapfiriye hariya muri mukubita umwice, ko tutapfiriye hariya muri mukubita umwice, Imana ikaba yaratuzanye hampande yayo tukajya ku biryo by'ibwami tukicarana n'abami ntitugipfuye. Amazina y'abantu ni abatanzi. Abatanzi bazamura amaboko ndabibwiye. Nitwa Manirakiza Jean Claude ndo mupasiteri. Ivyo birakwiye. Cyo nifuza nico nawe wifuza no kuzoja mu ijuru. Nubona mpagaze ngaha nanjye ndacari kebere. Nico gituma niyukanga kugira ngo nze mbone ubwami bw'Imana. Inshuti nziza
iri joro ryose Satani arayarigana atagomba kuzana kandi yashizemo ibitahe. Ubwo bageze ngaha kora ku muntu umwe cyangwa babikubwira ngo Satani yamaze guhomba. Abantu ku isi bahora bahomba ni Satani ahomba. Igihe cyose yamashiramo amafaranga amuze yagizemo amafaranga yego wamuhetse noneho warakuze bari bazi kutazokura. Niba watumvise tera haleluya. Akubashiramo ibitahe uzagenda ubabanaho uzogenda kora ku muntu umwe mu kuboko mubwire ngo nyitegereze hagiye kwicarana nabo bizokugora mu isi. Areke kumushakurira bunera kurenganije ibibazo urimo batari bagushizeho ubundi uramushakuye kubera iki? Oje nabivuze ngo kuboko ubundi uramukuboko utamuraba uramukuboko ushakuye. Niba umugabo yaragukubita ko atari we yamukubise, niba warahobye ko atari we yamuhobesheje, niba wabuze umugabo ko atari we yatumura, wigwane unezerwe kuko ntawe uzi aho bizakuzana. Amashengesho yo kubahoza umuntu wese arigana nawe ntadawe nta mugabo nta mwene wacu buri wese yigwanako. Aya ni amasengesho yo kwigwanako. Mutoya bafite uno munsi uvuga ngo nubwo wangaje Imana itanze itegeko mu gaute cyane. Itegeko ni itegeko kandi amategeko yose ntangana wera ku muntu muri kumubwire ngo bivana n'uritanze. Ikibazo ntabwo ari n'amategeko ahubwo ikibazo ni urishyira mu ngiro. Kuko perezida ashobora gutanga ikigongo cy'agateganyo ku bapfunzwe ukamara amezi 6 utarapfayo kandi ikigongo cyaratanzwe. Ibivuze wabyumvise ntacyo wumvise. Perezida ashobora gutanga ikigongo cy'agateganyo ukamara amezi 6 utarapfayo kubera ko niba perezida atanze itegeko ntibaca bakurekura baca bagenda mu madosi. Ariko ibitanzwe uno munsi nta madosiye baraba kuko dosiye zamaze kwigwa. Aho muri itegeko rishyirwa mu ngiro ubu nyene. Mbanda babwiye hari igihe umuntu aba mu buzima akumva umenga yonezerwa n'ubuzima urimo. Ubukene si umuhamagaro, indwara si umuhamagaro, ibibazo si umuhamagaro, gukubitwa si umuhamagaro, kuba mu byaha si umuhamagaro. Iyo ni karande y'iwanyu, iyo ni umwuka w'iwanyu, ibyo ni ikigeragezo. Turagomba uyu munsi basi ntabwo kurenganya warizeye ntibyakunda, ntabwo kurenganya umaze kwizera kenshi. Mwemerera umusegonda umwe wizere kandi ukwizera kutarimo gutekeranya, kwizera kutarimo gushidikanya. Bazi uko iwanyu ndazi iwanyu urahazi, urazi iwanyu ko atari amajyambere yaje, urazi iwanyu ko atawutera imbere, urazi iwanyu ko atawurira indege. Ariko banza uko iwanyu uje mu kirere nk'icyo Isaka yarimo, uje mu kirere nk'icyo Aburahamu yarimo. Aburahamu ava kwatera ntiyarazi ko bizemera. Bishoboka ko iwanyu atawatunze miliyari ariko kuri wowe bigashoboka. Iwacu nabo bari gucungura ariko tena haba Bujumbura ibona
n'ubundi sinabarindira ngo mufashwe reka je nifashirizwe uraza kurindira umwana wavukiye ngahe Bujumbura mafashwe base n'abanyina barahi Bujumbura bamureresheje mukate n'icyayi nta cyayi narose sinaroze ukima niyo bazanye umushusho twawuniganiramo uza kumurindira ngo mufashwe wifashirizwe kuko uzaho wavuga henda kurindire abana kugira bajye bakubita inkoni babingingisha je nabuze umubita inkoni basi ndiko nabaza bamubita ndabijya nje ndimbira wowe ndakubindira dufashirizwe hamwe kandi nje haraho yankuye yamuye kumabaza kama kumishusho yamuye gutobiriza kama kugira ijambo unaza kukurinda ngo dufashirizwe hamwe je nafashitwe singurindiriye mushaka mufashwa cyangwa urekeje nafashije kera muzamura amaboko haleluya iye gutangaza ibintu bikomeye niko iki gitarira reka ndakubwire umaze iminsi ufite amakuru hari amakuru maranye iminsi no muri telefone ariyo no ku kazi ariyo hari amakuru maranye igihe kirekire ni amakuru yaguteye ubwoba byarakunaniye kuyakira byakunaniye kuyakira biva rero yakubwiye hari umuhungu yagusezereye arakubwira ngo guhera isaha birarangiye nanjye ndakuzaniye ayandi makuru avuga ngo amaboko yo gutabara amaboko yo kugirira neza amaboko yo kuzamura amaboko y'ibyawe ahagaze hirya yawe ahagaze amande yawe arabibwira ngo baza kure arabibwira ngo baza gusezerere namara kugusezerera hari amaboko Yesu aya maboko yategereje kugira ngo akuzamurire aho wazabiye aya maboko yategereje kugira ngo agutwegereze aho watwegerewe aya maboko yategereje kugira ngo akwambikire aho wamburiwe aya maboko yategereje kugira ngo aho banditse ikete bahagarika akazi hari ayandi maboko yanditse ikete agwa promotion hari ayandi make ropata kayazeteremo hari amaboko Bibiliya irambwira ngo hari ukuboko wari weze gusinya ko Yosefu aguma muri prison hasohoka ayandi maboko avuga ko ava muri prison amujyana muri presidence hari ayandi maboko ayamumanuye amujyana mu gasho hari ayari hejuru y'ayo maboko yamukuye mu kasho amujyana kuba umuntu ahambaye abantu ko badafashwa bari hehe abantu ko badafashwa bagiye haleluya ndababwira n'ikindi n'uba wicaranye n'umuntu adafashwa mwumve mpamvu ugenda aho abafashwa bari umugabo witwa Dangota n'uwo muri Afurika y'Epfo afite indege 10 za deplacement ariko muzi umushumba ahora asenga yinginga abwira Imana ndirukanye gukena ariko wowe n'imodoka imufite ikuza kuvuga ngo ndirukanye gukena ariko wowe naho uhaye baracyakwishyuza ariko wowe n'amabanki baracyakwishyuza bikunande kwirukana gukena babwiza ukuri ndabivuze n'ingandi ubu ndazi ko abantu benshi n'ibi bintu by'ikoranabuhanga nabyo nyine turabikunda mugabo hari n'igihe binagora hari aho uhagarara ku muntu uri kumwigishaho bagaca bafotora bakagenda bakajyana mwigisha yicaye ku bantu ariko reka mubwize ukuri ikintu kimwe Imana igiye kugukorera kigiye kugenda ku ikoranabuhanga abantu bose bakirabe babwire itakabiri Imana ishimwe cyane rwose abantu bose bakuzi n'uwo nyene mwicaranye akurabira mu bihe ariko Imana ikubonera mu gihe igize n'ubukurira mu bihe igushyire mu gihe cyawe abo bantu hano uri umuntu bamwicaranye mu kurya cyangwa mu kubafu ubahanurire ngo mvuye mu bihe binjiye mu gihe canje mvuye mu bihe binjiye mu gihe canje mvuye mu bihe bishoboka kutazi imbaraga z'ibihe bishoboka kutazi imbaraga z'ibihe
kintu nabonye kibabaza abadamu bari aho bari mu bihe barababana, iyo bari mu bihe birabagora, iyo bari mu bihe bahura n'akaga, ariko iyo avuye mu bihe aba yiteze gusama. Mbera ku muntu muri kumwe mubwire ngo ndabona igitangaza kuko mvuye mu bihe barabyara, mu bihe barabyara. None ntabwo babyara ahubwo babyara bavuye mu bihe, uvuye mu bihe hari abagabo bavuye mu bihe, hari abasore bavuye mu bihe, bagiye mu gihe cyabo. Igihe ntiwivuga ahubwo igihe kirakuvuga. Aba bantu barancangirako. Igihe ntabwo wivuga. Kora ku muntu umwe cyangwa babiri mubwire ngo sinzongera kwivuga. Mu bihe nta wivuga. Naho uterwa kuri pasitori uguhagurutsa aravuga ngo umuvyeyi wacu nta tegeko wabwiye ko wakwita umuvyeyi, ahubwo igihe Imana yagushizemo nicyo gituma babivuga. Umugeza kandi ubwabo bw'abafana b'umupira ni ukuri umukinnyi mu kibuga, n'ubwo baba ariko barakomeza umubona byatsi aguma mwitere, umukura mu kibuga yarwitire wenyine. Ubwabo bw'abatera induru, ubwabo bw'abatera mugiye guca inzara, ubwabo bw'abatera ntuzobishobora, nimuzumve ko mwitere. Uko ufite ko ubasha ni Kristo wenyine. Umva wabyise kera. Haleluya. Icya kabiri, kunanirwa muri mite ya mbere ntibisobanurwa kunanirwa. Byoshoboka ko wananiwe muri mite ya mbere, ariko muri mite ya kabiri biragiye gusobanuka. Simanira dufasha bikagaragara, abatabizi bakabibona bikabayobera, bajya babwira gusenga inzoka ngo tuzimo yamara Imana niyo yicaye ku mwanya, Imana niyo yicaye kuko nasaga ntabwo Simanira ukoresha bikagaragara, abatabizi bakabibona bikabayobera, bajya bavuga gusenga inzoka ngo ugende ikuzimu yamara Imana niyo yicaye ku mwanya. Hari abantu bagiye kubimenya babimenyeshejwe n'iby'ikozi. Ikora akantu kamwe karikiye bakumenye. Reka nababwire mwese kubwira abantu mwe wumva muri ibintu by'ikuba ry'Imana. Hari abantu bari mu kigari, abasambanyi barinjira ntacyo bitwaye, nubwo nicyo bitwaye, abasuma barinjira nta n'ingorane, nta bicanyi barimo, ishyano tubibira hamwe. Ariko agira ati kora ku muntu mubwira agira ati
minsi ndi gusenga ngiye gusengera umuntu baroze ndavuga nti ndavyegeranije byose ndabibijije inshuro ndwi ndabirungitse kwa bikurungitse ko nawe ndagusengera umuntu w'umuzanga wamuroze ari mu rugo rutanu ndavuga ngo ndabigwijije inshuro bigendana umuvuduko bimukubite byari yateguye kuri uyu muntu mushikero nirangiza nkivuga ngo amen ndarumva muri muhaga niho ahonye ubushobozi amakuru asubira abantu birako yakijijwe amen niba yabirungitse mwibere rimwe nje mbitegeka kuja murani kuko za mashurwe yaguhaye kuburyo mubya twasanze twarisha abantu tuba ngo dayimoni muvemo bagenda mu bugaragwa habaye abantu mu bugaragwa n'ubuhari abantu babayo aba bantu turugikira abadayimoni no dayimoni nisubiriyo yazananye uwayirungitse aho usubiremo nta rukundo agufitiye niba yakuroza umudumba mugende mufate niba ari umukecuru mufate abana biwe kugira ngo nawe amafaranga uri kubakoresha nawe agenda ayakoresha niba yavuze ko umwana wawe atazorongorwa ibyo yamwatuye ko turabigwiza tubimusubizeho abibazo barongorwe wowe kubera Yesu abibazo barongorwe ariko wowe tugiye guhagarara mu kirere cyo gutegeka ikirere cyo guhindura ibintu ikirere cyo gutegeka utakwemereye kubaho nawe ntabeho utamukunda nawe ntakurwe turagomba kumva ngaho ufite igikundiro aho ugeze hose abantu bakakwemera abagabo bagukunde abagore bagukunde abasore bagukunde abana bagukunde igihugu kigukunde ishengero bigukunde mera muhakira aya mavuta kuko abantu aya mavuta iyo afise umugabo ntakukubita aya mavuta iyo afise mu kazi barakwemera aya mavuta iyo afise na kwisuri bakavuga ngo mubanze mumurekewe nubwo barimo baranigana kubera amavuta barabanza bakareka wekuru aya mavuta muri iki kirere ndimo ndagomba kuba muri aya mavuta amavuta y'igikundiro amavuta y'igikundiro iyo ufite amavuta y'igikundiro abarozi ntibashobora kukuroga barakorana igikundiro kigata kivuga mu bibazo ntagira mu mutwe na serese ngirazibye ngo bambuze umwana yawe urabaza kumvuga ubundi kandi ababwire uko Imana yampaye siko yahaye pastori wanyu uko Imana yahaye pastori wanyu siko yahaye umugore we nubwo babana hari ibyo yamuhaye buri wese afite uko Imana yamuhaye none gushaka ndakubwiye nk'uko ushaka reka mbivuga ko Yesu yabimpaye ibyo nza kunanirwa nawe uzubikora kimwe mu muhamagaro igituma abantu barigana mu mihamagaro ni ukudasenga iyo usenga ni ugomba ko nawe ibyawe bigenda neza uzuzi nuko ubwa mbere wicare mu ishengero ufata porogaramu ubona ibyo akoze bijya byamunaniye nibyo by'iwawe iyo atashe wewe ibyo wowe ushoboye ngwino ubikore nubona muririmbyi ariko araririmba kandi abaririmbyi namwe hari igihe namwe mukabya mukanatwe namba rero bazasura muri podiyo mumba bakuze rero kubera ngo bakuze uzasubira kuririmba ugende inde yakuza hamo wari ikintu utazi ariko ni muri bica yane yabuze ngere yo ifata uvuye abaza bashikiriwe nawe umusirataga uragenda umusirata nawe abandi nangoromba ejewe ngomba bararaba biya mukobwa none we yamaririmba muri bayiguhura aririmba cyane barabizi kubizi kigirisha umunsi umwe uzinduke kare bagusange nawe uri kuraririmba pasiporo n'iyindi yumva ijwi ryawe n'iyumva ijwi ryawe ritamo
azohagaragara ati umukobwa sha ngiye ngarasada ikari mu mikrofone numve ko abizi neza hano mubone kwiba urashaka turiba atari muze mwayitora wapi ntibitamwo Ejene musenzi nibazize mu basenzi usengera wanyu usengera ko tutarabibona ubundi ko batigeze bugana n'umuryango niba binjira saa 2 ngo saa 1:30 basange nawe uri kurakubita ndakubita urabasata maze binjira atamwe gusuma kuba n'imbaraga zikurimo aravuga ngo tumenye mu basenzi dufite uyu ni mama w'amahombi ariko uragenda nabone bagutoye mu bikorwa ngo ni nzu ubwenge undi je magaze nafite ngahe no hamwe kandi nawe umwanya bamaye udakwiye sindaha asi icyo umukora umuvuga ya pastor sinze garuki kandi ntagarutse je nta nubwo mo nikundi ndababwiza ukorega no gahararusha kugira ngo wishure uyu mwanya amaze kuvuga aho nkawe nyishure none uragenda aho ngoma pastor Claude n'uso kumugarukana uramukomesheje ko mvuga Yesu amwikabuza ndandara mu gisagara cyane nahutse Chimukano kuyariya neneariya hano bitamuri komine Mutumba itakabiri je na papa na hawaga utaka kunanga nakuze bamvuga nakuze mama wanje arwanda yitware batabavuga cyo mugoko banaka kabaye noneho aramara bajumujana ariko baramvuga urankangisha ikije kumvuga mba narushe sinamenyeye navuka baramvuga yabyaye igihungu none kizotora na here kizoronka amatongo he ubwo ntibariko baramvuga umva ikindi kinabumva aho kwihindura ikindi kintu ivyo kumvuga byo ntibifata kukizo nabimenyeye bishira cyane ubwo no muri umurimo w'Imana bamwe ngo nje kuzimu ngenda nayo ntumwa nkaye igice nagiye kurondana ndabibona ngo nyine kuzimu naye nataka igikibona cerewe ndihere namaze amasaha abiri kwibarabara negera imodoka mu cyarama ndayibura abantu bakanje ko ni imodoka bagiye hari umuntu umwe wahagarara ngo meri fit ayo nasabye ntari fit nzaba ntari nzigera nzaba nta muci asaba ifite bwakohereza muri dufite abantu bamugaye umuntu ava ngaha kujya mbere umuntu akagenda asaba lift gushika muri ville kandi gushika muri ville n'iminota 5 bata amafaranga ufise ni wimenyereze ujyana n'amaguru nta kundi gende irenge karaciye basije biri mu gabiye mu ijambo ry'Imana ndabagereza umuntu umwe tarakora mu gizi bakunda de haleluya abari muri Yesu mutere haleluya ndagenda kubwira ibintu ndamura gusenga amasengesho yo kubohoka hari ibintu bindi Imana yambwiye Mana ishimwe ushobora kubura ngaha inyenyeri yawe itari ngaha barayitwaye uyu munsi tubaza gusenga inyenyeri yawe igarutse waho utangaza bitanga biraza kwemera waho urinda bitanga biraza kwemera inyenyeri abarozi batwaye hari ukuntu abarozi mu buryo bw'inteno acacana abakobwa rero bikunda gushikira umukobwa akaza kumuresha yamukunze noneho abadayimoni agaca bamwambika rusura umuhungu yagaruka agatanga ko n'uwo yakunze siwe nakundi umukobwa afite utubere duto duto none afite ibibere binini umuhungu akabaragiye atagusezereye ntanakubwira n'icyo mwapfuye akaguheba n'abahungu nabyo bibaho umuntu akabadandaza abakiriya bakaba bahora baza bakakuvaho ngo urazimba kandi utazimba iyi ni inyenyeri yawe batwaye ariko uno munsi turagomba inyenyeri yawe itangure murice muri karitiye murice aho uri murice uno munsi inyenyeri yawe inyenyeri y'urugo inyenyeri yo mu rugo iraza kumurika ugasanga umugabo n'umugore bahora bakundana bariko baratukana kandi ahantu bizananye ukabura jana abakozi b'Imana nabyo bibabaho ababaga gutwara inyenyeri yawe waho uvuga ubutumwa abantu bakanezerwa bakakubona nk'aho bakumenyereye ubundi kimwe mu bintu biranga umukozi w'Imana inyenyeri kumihindagurika ku mwanya amavuta bari bakubonye mu gatondo ku mugoroba
basiyo bakora abantu bahora bagomba kumviriza bashaka kumviriza kuvuga niyo ubonye hari undi agiye kuvuga utavuze bumva bibabaza kugira ngo bumve nyine uvuga kuki inyenyeri yawe Yesu aguma yihindura ndagomba mu inyenyeri yawe abantu ntibayimenyere abarozi ntibayiyoga basangiza reka nababwize ukuri Imana ishimwe cyane rwose haleluya 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 aya mavuta ndaza gusengera Imana iguha amavuta ndaza gusengera Imana igarura inyenyeri yawe babwire imbeba ibonye akayabo yirukira kuvunika ibimuza no kuri sukuri igihe kimwe rero imbeba ica mu mavuta ngiye umuntu muri kumwe ngo mu mavuta ica mu mavuta iyiva yangamwo igihe rero uhure akayabo karayiraba neza hari ukuntu kayimurika hari ukuntu abadayimoni bakumurika bakabona intege zawe bakabona ingero ubayeho haleluya haleluya uyu munsi ndagomba Imana iguha amavuta yo kutamenyerwa ubundi akayabo karabizi neza ntukime uko kayibona kwese kagomba kuyifata mwigeze mubona imbeba icika akayabo karabimenyera karayikinisha kandi yagiye bipfurupfuru bimwe abantu ukayabo ipfurupfuru irahira kikagenda igaterera hasi igaterera hasi umutima wayivuye Mana shimwe akayabo kagira kumwe kamenyereye ngo gafata imbeba ikanyerera ariko mbera umuntu mugira ngo abantu baje guhora banduga basange nyerera kora ku muntu cyangwa babiri mugira ngo abantu baje guhora banduga basange nyerera bakeze basange nyerera bateke basange nyerera bazana indwara basange nyerera kagenda gusimbira ko kagasangira nyerera gasubire kagasangira nyerera kora ku muntu cyangwa babiri mugira ngo baje guhora banduga basanga nyerera bagiye guhora banduga basanga nyerera inama zigiye guhora zikorana basanga nyerera abayobozi bagiye guhora bakorana basanga nyerera basakunyerera bateze basakunyerera bari bazi ngo barakwishe basakunyerera bavuze ngo pakasi yagomotse basakunyerera bavuze ngo tuzobyara basakunyerera bavuze ngo tuzobaho basakunyerera abantu bagiye guhora bakuruga basakunyerera akayabo karavuga ngo ko byahindutse habaye iki imbere yaribwira ngo yanamba ni imbaraga z'amavuta isi ni imbaraga z'amavuta bagiye guhora bavuga ngo uri umurozi kuko basanga amavuta ufite abaruta kuko basanga amavuta ufite akomeye kubasumba babuze iyo batuvuga baduhindura abarozi babuze ibyo batuvuga baduhindura abarozi kuko bamenye neza udasanzwe bareke babivuge ibashiremo numara gutabarwa bazahita baceceka mbese bagushaka w'igikombo n'abakwirukaho mbese bagushaka igikombo n'abakwirukaho bagucirira irongo Imana ikabivuga babuze ayo bakuvuga baguhindura umurozi babuze ibyo bakuvuga baguhindura umusazi kuko bamenye neza n'urumuroza bareke babivuge uzogenda ubabanaho uzogenda ubishimuka bazoza bagusuzumira Imana burya kubaho k'umusiri atari mu busadasa ntatuza mubikirize kandi umuntu nafashwa utere haleluya kwega nta bwishingane bubamo kwega si mituweli
ahubwo kubohoka n'umuntu. Abituweli ba Mana ishimwe. Babwira akantu kamwe aba dusomeye ijambo ry'Imana tugiye gusoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 16 umurongo w'indwi. Reka ndababwire bere ku bakozi b'Imana namwe shengero ku bantu Imana igiye kuduza ikabaha amafaranga mwibwe kuzoduza bari munsi yawe. Kuko ababwiza ukuri nuduga wenyene numara kumanuka uzobora aho manukira ukataba wadugije. Umenye neza ko atamana ora hejuru nubwo woduga kuko munuke kuzomanuka. Bakozi Imana muze mu rusengero ko ndaraba nicaye mw'ijuru yo ukuri birakenewe ko no gusanga mw'ijuru. Noneze bakwicaranye utwicara mw'ijuru yakwifata uko mw'ijuru uzokwifasha uku tuzoba twese twicaye mubarangiwe nde ese ko mwebwe mwaje ubwa mbere n'iki mwatanze ndavuga nandaye ibintu byose bihawe ninatanduka nzunguka kuri umutsindo ungeba wakiriye nzotamba cyane mfukame cyane uruko nifata nzavuga asenge abantu benshi bamwe bagira amamodoka abandi bagira ibiryo bafite amasitoke nta sitoke niyo mpamvu ngomba gufashwa kare kuko nta sitoke bifite we n'udafashwa urayifise n'uba ngaho ibiryo biraho cyenda aza kuva ngaho nafashwe ngo kwibotike bamideni nakwishimye ibintu genda ni mu mavuta wibotike yabona tubuhake mu mavuta ejo unaza ukishura ndakwishimye wese sitoke y'ivi niyo mpamvu njye nafashe kwembere ko gusumbya wishimye umukobwa wishimye umugore mwicaranye yifitiye umugabo wera gufashwa noneho biragusaba gufashwa kubera umwe wese afite ibyiwe. Umuntu yabyaye bamwopeye wabyaye neza nawe wabyaye bamwopeye ahantu umaze ngaho urabo koze Imana hacu niwe wabyaye neza umwe nawe aze hano noneho ayashaka umuntu akibyara nawe mukibyara noneho reka mwibarize mw'ishuri wabyaye neza ntibakopeye koperwa no kubyara neza iki cyoroshye ni iki kubyara neza ubaye uwa mbere mu mukomera amashyi abandi kugira ngo yewe ngo babyara neza ngo bonyopera kubera iki sibo barabaga ngo yumve ingene bibabaza ari anisitezi bagutera nawe imyaka 10 irakubyuka cyane nta maguru bafise najya mpamvu mu mutwe ariko wewe na n'utuntu tumuriye mu mwanya muto y'umwana ati urumva turamurya akanya gatoya abaganga bakazabona umwana nyuma y'iminota 30 bakabamuhaye ibiryo akaba arariye ariko wowe ntabwo muha ibiryo abantu barari cyangwa batashe inyama ariko iyo nayo babanza uri gutwenga ugira ibiteto ngo mubyakume ubundi igisa nico kimwe n'igihute igisa nico kimwe n'iryinyo utaza kudukanga ngaho ibintu tuzanyemo n'ibi abantu babaye gute ibi bintu tuzanyemo n'ibiki ingwara byawe wabaye oya kandi none igihute ntikibabaza yewe muko ntuzoja kurongorwa biragoye we kutasivye akorera Jesus umugore sikiye Marekani bali tukuze na kadona na ngoga kuzamuka none n'icumi n'itatu turaba ni n'undi mukobwa rero namuna akubwira ngo kurongorwa ntati ngo sidiri aba bantu
neza ye Bibiliya yavuze ngo ijuru ni urumva n'ijuru ritoya baguhembye noneho reka nkubatse tuyage buke buke ninde umuntu arabikubwira agaheba umugabo bataramuheba ko tugiye mu ijambo tugiye gukubita abazimu bapfe barangira ikibazo ntabwo ari umukobwa wabyaye ikibazo ntabwo ari umuhungu wabyaye ahubwo icyo Imana yamuvuzeho nicyo gikomeye muri abo bakozi Imana mukorana ngaho inyuma hamwe najya kuri indege vuba simukura kubera impamvu ariko abantu najya kuri indege vuba kandi namutunge yagerageje kwibandana ibyaha hasi kandi abantu ushaka kuba byaciye yene byarabitse kubera impamvu z'akazi wa muntu asoma arahari cyangwa yatashe ni igitabo cy'itanguriro ibice 16 ku murongo w'indwi ngo umumarayika asanga ageze iruhande y'isoko y'amazi mu bugaragwa niyo soko iherereye ku nzira ija ishura aramubaza ati Hagari inshoreke ya Sara uva he ukaja he aramwishyura ati munze mabuja Sara umumarayika w'Uhoraho aramubarira ati subira kwa abantu batashe subira kwa nyokobuja uce bugufi munsi y'iki natashe cyangwa turacyari kumwe niba wandisomera 14 ntacu Tusoma izina rya Yesu Kristo. 14 aravuga ngo icyo cyatumye iryo riba ryitwa iriba ry'Irahayiroi. Igereza 10 umumarayika w'Uhoraho atakora amubwira ati nzose niba cyane urubyaro rwawe muzinge Bibiliya nta gusoma naho ngiye guhagarara hanyuma ibintu biragiye kurangira ariko by'umwihariko reka dusome itanguriro 21 ku murongo wa 15 muce muzinga Bibiliya mwese mu ndabe ubwo Bibiliya nta maso akunandika y'amaso tuzaba duhejeje ibindi nawe baza kubisomera ugeze iwanyu turasoma mu izina rya Yesu Kristo. 15 aravuga ngo maze Aburahamu ahishuka Abimeleki turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amazi yari muri wa mukuza arashira arambika umwana munsi y'igisaka cyaho aragenda yicara amutumbereye amwitanguye nkaho raswa umwami kuko yari yibwiye ati noye kuraba ipfa ry'umwana wanje nuko yicara amutumbereye araturika ararira Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu maze umumarayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari aramubaza ati iki Hagari ntacyo utinya kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu aharyamye va hasi uvyure uwo muhungu umuramire mu kuboko kuko nzomuhindura ihanga rikomeye. Imana muzamura amaboko mwese tukiri kumwe ngiye kuvuga amagambo makeya cyane ariko ndabona hari abantu Imana igiriye neza ngiye mu bahanuzi ariko ndabona ngiye mu bahanuzi no bitindamo reka mvuge ijambo ikindi gendo nzaje guhanura pasi ikindi gendo nzigisha duhanura gusa noneho Bibiliya yavuze kuri uyu mugore yitwa Hagari yavuze ngo yaramwirukanye nyinabuja aramwirukana aramusezerera aramubwira ngo ibyo wakoze warabikoze ibyiza nakubonyeho narabibonye sinishoboye kukwihanganira ndagusezerere ngira mugane n'abantu bari basezerewe ngira mugane n'abantu bari bababwiye ngo ntitugibishoboye imiryango yari yababwiye ngo ntitubishoboye kwa muganga bari bakubwiye
ngo ntibakibishoboye, ku kazi bari bakubwiye ngo ntibakibishoboye, aho niho Imana igira ibonekanire ko ari Imana, aho niho Imana igira igaragarire ko ari Imana. Ubundi Imana ayo bari batari bagishoboye ntiza, ubundi Imana imiryango igishoboye ntiza. Abantu bose bababwiye ko bitagishoboka, aho bitagishoboka niho Imana ihagaze, aho bitagishoboka niho Imana igira ikorere, aho bitagishoboka niho Imana igira igukire. Bibiliya yavuze ngo maze Hagayi arimo aragenda ahunga, atabona yapfa ntiyaja, abantu bose bamutaye, yumva ijwi rimubwiye ngo ugiye hehe. Imana imuhindurira, umva Hagayi yagorewe hampande y'amazi, yagorewe ku isoko y'amazi. Iyo soko hariho ubugaragwa, nubwo utangaza hariho ubugaragwa, nubwo wavutse kwa so na nyoko hari ubugaragwa. Iwanyu hari isoko ry'amazi ariko hariho n'ubugaragwa, hari isoko ryo kudandaza ariko hariho n'ubugaragwa. Ndagomba ngo Imana ikureho ubugaragwa, isoko ryawe ritangure gutembera, isoko ryawe rigendagende, isoko ryawe rimurike. Haleluya, haleluya. Isoko ryawe rikore, hari ibitahura bikoreka bigiye gukoreka kubera Imana, hari ibitahura bishoboka bigiye gushoboka kubera Imana, hari ibitahura bikunda. Amasoko y'iwanyu yari n'akamwe, haleluya. Nubwo amasoko yari karadudumiza, yadudumiza mu bugaragwa, nubwo waririmba mu bugaragwa, nubwo wasengera mu bugaragwa, nubwo wavuga wakugira mu bugaragwa, urugo rwawe nubwo rumeze neza mu bugaragwa. Uyu munsi nagomba iriya Mana iba mw'ijuru, iriya Mana iba mu gihugu cyo mw'ijuru, iriya Mana ya Isaka na Yakobo, iriya Mana ya Shadraka. Uyu munsi nagomba ngo yiyerekane. Isoko ryawe ntirigomba kubana n'umugaragwa, isoko ryawe ntirigomba kubana n'ikindi kintu, ahubwo riragomba kududubiza. Abantu bakanywa amazi bagakira, ukadandaza ukunguka, ukiriza ukagira ubwenge. Hera, haleluya, 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 haleluya. Bari bagusezereye, barakubwira yuko uku kwezi utazotanga avasi muri iyo nzu, utazopfa kuba amafaranga batazayatora, kubera ko mu rupangu bakurambiwe. Hejuru yo gupanga hari ubuzima bwo kudapanga, hejuru yo gupanga hari ubuzima bwo kuva mu bupangayi. Nubwo bagusezereye, Imana iguhaye imfunguzo atawuzosubira kuzikwaka. Nubwo bakubwiye ngo nta kazi, abandi bose barabahamagaye, wowe ntibaguhamagaye bakubwira ngo ikibanza cyawe nta kirimo. Nubwo bimeze uko, Imana ibakozeho, baraguhamagaye kubera Imana. Ndi kubona abantu bari bararonka ubuzi, ndi kubona abantu babose akazi, ndi kubona abantu babose akazi, ndabona abantu babonye akazi, ndabona abantu babonye akazi. Abantu barakurwaniye ntibizakunda, marayika Imana iramutumye ngo aza kurwanire. Wowe nta kindi bisaba, wowe kurikira gusa, wowe tenda mema, ibindi bireke, ibindi bireke. Marayika yamanutse, marayika yamanutse, marayika yamanutse. Ubwiza nakubwire, Hagayi byamusabye kwirwanaho. 2015 uno ugarabara aho gukurikirana hanjye kwatura naseka ma ndashaka abantu bankorereho bamenye ikirere turi. Mana ifashe umenye ikirere urimo. Amen. Abantu babizeye batangwa kubona ko ukazi ugafise ejo babiye abantu niba ufite diplome nkaho uyizi wayishize mu nzu wayifata ukesha kuri stati, abantu baraba stati yawe bakabona ko wize, hari n'abatazi ko wize. Mani shini. Amen. Niba umukobwa urinda ikakwirwanako. Murumva umuhungu umwe yasezereye ubuzima burahagaze agenda. Yoho Imana iza n'ubundi. Ahubwo niba baba barimo bararirimbaga bene ukora ibisa n'iby'abandi. Yoho uririmbe hari umuhungu yakunze umujyi ukunda kudamukubita idasi, azoguma muri kidase yawe nimusohoka kuvugisha igihe usanga ari umunyemerere. Namuna ndandaza hose baba kiriya ngo hano. Wewe uragenda pastor ntakunzi, diakoni ntakunzi, abarongozi ntakunzi, abiteze bitangaza gerageza bakumenye.
Nubona bavuze yuko ngo igitari ngo kigurwa mu 10,000 ikiyete ubundi bakorera ngaho si 6 ibihumbi 7 fahari mu gihe Yesu ahemba neza narenga ati pastor yo kugora abantu uyu mujya w'igitari ko gatanu ndoza ndayazanye nta ngorane ubugagaje bwete ubundi muntu agira amafaranga uwo muresha mu rugo navyo ucamo agenda kuvugisha haraho usanga ariyo yishura kendo ko igitari gikiyeti uzare wa mujya w'igitari kandi wemere uguri muhuzu use neza kimwe mu bimenyetso biranga umuntu ariko badayimoni yambara nabi icyo kimenyetso yavuga ko umukozi w'Imana akavuga abadayimoni ngarabya sinigeze kwa namba y'urupira rugerino hari igihe bitaba n'abadayimoni kikaba ari kigeragezo cyane nawe ukaba n'ubwenge bagenda nkagura imipira abantu bakambaza ati pasa kuko n'ibipira ngo ni sitire wapi n'ubuzima ntiwemere hano udata nawe mutabiriye sinabiriwe amaze kubibwira sinabiriwe kuko mutabiriye muzamure haleluya yatayinjira inama agerageza kugira ibintu bicemo bisaba ko banza guhamburura hari ibintu banza guhamburura ubusambanyi ugahamburura akawerwe ugahamburura inzigo ugahamburura amacakubiri ugahamburura urwango ukabanza ukabihamburura ukabishyira ku ruhande igice cya kabiri bisaba kubanza gufata umwana wawe ukamushyira ku ruhande akabiri ukwiwe nawe ukabiri ukwiwe wenda ku bantu 2 cyangwa 3 ubabwire ngo umwana wawe akiri muzima igihe cyawe cyo gutabarwa kirageze ubwo umwana akirira hariho gutabarwa ubwo umwana akirira hariho inyishu ngo umwana ararira ariko ararira Imana yumva amarira yumvise amarira aramarira maze iminsi uriko akababara barahari cyane batashe abantu bamaze iminsi barira igihe cyo kurira kirara haguruka hano abantu 3 je ni umwuka w'ubuhanuzi ifatanya n'amavuta y'abahanuzi nawe uhanure ifatanya n'amavuta y'abahanuzi nawe uhanure ifatanya n'amavuta y'abahanuzi nawe uhanure hanure umuntu n'ubwenge ubuzima bwahindutse hanure umuntu w'etanye babiri niba gusaba gutembera muri 3 bahanure hanure umuntu w'etanye babiri mubwira ngo Imana ikuyeho ibyari bikunoce Imana ikuyeho mwako Imana ikurikiye 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 karande zo kutagira amajyanje karande zo kudatera imbere abatanga bakuramuza bagiye bakuramuza barakumenya batanga babiri umubwire ngo barakuramukije uyu munsi Imana yagutunguye uyu munsi Imana yagutunguye Imana ikoze ibitangaza kigutunguye Imana ikoze ibitangaza kigutunguye Imana ikoze ibitangaza kigutunguye hari abantu batunguye umugoroba hari abantu baje kukuraba batahora baza kukuraba anayakuzalao siku moja atakusalimia kwa heshima atakusalimia kwa heshima atakusalimia kwa heshima niba batahora kwemera Imana ikoze ikintu barakwemeye niba batahora gukunda Imana ikoze Niye kuwa Imana ikudugije numvise ngo ukuduze niko n'ibyawuduze mu buryo uduze mu buryo bw'intebe no mu buryo bw'umubiri mubifatika niye kuwa Imana ibahaye kontace niye Imana ibahaye kontace Imana ibakurema ubuzima bwo gutanga Imana ibatunguje inzu nziza cyane Imana ibahaye inzu Imana ibahuje n'igitangaza Imana ibahuje n'igitangaza niba uri kubabyumva zamura haleluya niba uri kubabyumva zamura haleluya Imana yasekero Imana yasakarabo Imana yasekero umutwaro wari umaze igihe uri kurarira utabona inzira Imana iciye inzira kandi birarangiye usiyogote numvise murarenga hanure hari umuntu arenganuwe kuri parasera yari yaranyazwe hari umuntu arenganuwe
arenganure kuko nasera yaranyazwe aho umuntu arenganure kora ku muntu we cyane babiri mubwira ngo arenganure Ingo amavuta yo kuri indege kujya kurangura aramanutse imitima yanyu irakunda umurimo mu bantu ba mbere pastor Niyekase gatibagira mwege murimo kubera ko muri tari iki gikorwa Imana irambwiye ngo nawe yitaye ibyanyu mambo amebadilika Mbese mwami ari nakoma wabunga wantu yewe n'imbaraga Imana yibutse wari wararenganije Imana irakurenganiye abakurenganije harimo n'amacutu abakurenganije harimo numvise ngo nawe Imana igukuye mu buzima bw'amarira mbonye Imana iguhaye inzu nziza utere haleluya numva Imana imanutse numva Imana imanutse wagize inzozi noneho ziriya nzozi ubona uri mu bantu benshi ariko utangara ingene utari muri iki gihugu kandi nta kwezi guheze ubona izo nzozi nibyo sibyo sema amen urahiye Imana yo mw'ijuru abantu bakugiriye akagambane bakwambikira ishusho udafise bakubura amajambo atariyo ariko numvise Imana imbwiye ngo iragutunguye umuririmbyi ngaho wanaende kubera marende ngaho munzani tugomba kuvuga Yesu twabonye abantu batubwiye tugomba kuvuga Yesu twabonye abantu batubwiye abantu bari baragushingiye akarimbi baravuga ngo nta mariage izoba nukora mariage ngo bamere umushatsi mba ndakubwira ntibyari bikurimo kuko ntibabona inzira wabyifuza ati uyu mwaka Imana ikuze nanjye nukora mariage ariko ntabyo wabona kandi si ukuvuga ko batahari noneho bashimye rero turabahanuzi bahanura ibisabye bataroga nta muntu azibira umugambi w'Imana kandi mariage irangiye witegure mbonye bwiza umuntu we cyangwa babiri umubwire ngo bizotaho iby'abandi byaciye mubwire ngo bizotaho iby'abandi byaciye wiriguraba wiriguvuga wirigo bibaza aho bizozanana aho iby'abandi byaciye niho bitaho bigiye guca wirigo bibaza ko bitazoshoboka barakurose baraga ubuzima bwawe ubundi umuntu wa mbere waka uzobyibuha cyane ariko ufite ibihora bikunywa amaraso niba ukomeye hari uzawumva ibizungu utazi iyo bizananye ariko bahagaze mu butware Imana ikwamura iyo sura ikwamura izindi sura y'ubutumwa nagira ngo kubwire ngo igikundo wari ufise kera uruzito wari ufise ugiye kubyibuha ugiye kubona adasanzwe kubera Imana haleluya ariko ndabona umuntu bandikiye ikete ku kazi ndabona umuntu bandikiye
yandikiye ikete ku kazi nagira ngo mutangarize ngo haranditswe irindi pastor wabo nibivuze bakaza ku gicaniro ugiye kubona intahe z'abantu bakubwira ko baduze promotion ugiye kubona intahe z'abantu bakubwira ubucuruzi bwabaye umva abatangaza bagiye gutangaza hamwe bagira ko bariko baratangaza batangaze kubera Imana bakubwire Imana itanze ubwenge bw'ishengero abana bagiye kumenya abatwari b'abagenge bagiye kumenya Imana itanze ubwenge abanyabwenge bambere Imana izanye abanyabwenge kora haleluya Imana nubwo abantu bari baraziritse hari Imana ije kuzitura nubwo abantu bari baraziritse bari barakuzitse barakuboha Imana irabwiye ndakubohoye uriya mukobwa w'amabore w'Imana mukobwa amaze gupfa ubukwe aze hano mukobwa amaze gupfa ubukwe muhungu yamubwiye ngo witeguye tugiye kugira mariage noneho agenda atamusezeye aze hano muheshe mubwire ikintu Imana ariko muri kunda bari wa umvise Porque lá de verdade, ele lá de lugar, vindo lá, você vai lá, você vai lá, o mais bonito, wakabari nakubatije kumwana wakabari hari igihe bibaza ngo nta maso tugira bari bagusezereye ukababara ariko uri karaza uwe nusenga Imana numva akona ko mubwiza pastori kana ko ntakibanga uzorondere pastori mwatuye Mungu bakundanya bihenga ate hamwe ari hamwe Chique to kufanya to kusema haleluya nafasi haleluya nta kindi kibazo cyari gihari ni uburyo bwari bwabuze ntabwo apanga aragukunda ariko kandi uzuza kuvuga utuntu tugira mu ndumva Imana guha amafaranga yo gukora mariage ni umwaka ukwezi kwa hanyarutsa hari kera kandi mbonye amaheraje nari ku musozi ku magara mfata sengeza nabiguze amafaranga 500 yayandi mfata umusore ndayamuhereza ndamubwira nturugo rutuzo rw'amafaranga ugiye kugira uzogira mariage itigeze iba hagira umuntu dukundana ngabiri 10,000 hagira umuntu dukundana angabiri 10,000 yangabiri ntacyo bitwaye natewe nzoyaguha mungabiri 10,000 nazo nabasubiza ntabwo ndakatsi tene utaza kunyandika hitene mungabiri 10,000 oyala omba ayo urombume atandukanye nangiye kuguha ayo urayamanda yari ariko aya mafaranga urayabona iki ni ikimenyetso cyo kugiye kubona amafaranga utari warigeze kubona haleluya niba muriko murangiza mama pasiteri mbanya amafaranga agiye kuboneka ugiye kubaho kiri ikimenyetso ko ugiye guhura amafaranga nahejeje nakubwira ko nibyo kandi umuntu wakobwa bari kurogera ngo wari awambere yakutaye yibaza ngo birarangiye Imana nigo ariko mani abo ni babera
kugira ngo Imana ikwemeze ko ibishyigikiye urakibonye ntacubonye wari umaze guhamya itwara abasenzi bangana gute ati ngiye munsigurize numve ko ari uwanje bangana gute benshi cyangwa wampaye none ubwo rero ikimenyetso kirahije gukonfirima ni uwawe umukobwa mwiza tuvuga n'ukuri si mwiza mugabo nagana kubwiza ukuri abadayimoni bari barakwambitse ikintu kandi ubwawe urabibona uko abantu bahora bagukunda siko bagukunda abantu bakwanga nta mpamvu abantu bakavuga ngo wishyura nabi kandi utishyuye nabi soko byari bimeze none Imana ikwambuye Yesu iguha isura yawe ujye kugira igikundi none bya Yesu ntabwo biheza reka tuzamukane mwize ariko uriya mumama kwa kuba mwega n'ibiki ngwino hano uriya mumama w'imishatsi myinshi we mukobwa wanjye we mwigeme ngwino none tuvuze ngo umumama n'ubuto iteka umuntu umwe yarangise ngo mutamba mbananeze ariko muri iyi mutamba sifisi ewe uri mwakangahe wakatwe mwakangahe baje niwiga nani nakoje wagaruke mwakangahe none wagaruke mwakangahe nyine ahugeze wiga mu wa gatatu wa kaminuza wagaruke mwakangahe none yose hamwe nangahe amaze kwiga yose yateranije nangahe uzi gukora ibihanuzi kimwe gukoramo kimwe n'ibingahe imwe najyaga kugira ngo banufise mu mutwe ukuremo kimwe gukuramo kimwe hari igihe umuntu aguma amaso yawe aguma kwereka ko ibyawe biraha kandi ibyawe atariho biri nakuze wabyumvise cyangwa nabyumvise bundi abantu kuki muzamwibagira ibuka amasezerano wasezeranye mu 12 urayibutse amasezerano wasezeranye Imana nifashe nkazotora ibivete nkiga kaminuza nzokorera Imana icya kabiri nifuza kutazogira mariage muri iki gihugu wagenze bana n'ibindi ikindi cya gatatu wababwiye Imana kugomba kuzo umuntu agasanzwe ariko bamubwiza ukuri igihe Imana urabikunda ari kugenda mu buke buke ugomba kwinjiramo rwose egerutse habwinjiramo ikane mu gutwatana byo abakameramani bagomba bakamenya n'ibintu nabo bashobora kandi abo nabo barenganya niko kazi Nilawe Imana natano nibiraka marata kumika yaje gutubya angabere umukobwa tugiye kumukoresha mu madorari kuko gitacu ntabwo tuzomukwa mu marundi uyu mukobwa agiye gukobwa mu madorari zawe zigiye gusohora biciye kuri uyu mwana uko mubana
bagukunda abasumba ko batabakunda ariko nabo urukoba bwawe rukunda baganda duvugame amapato y'ijambo nature ijambo mbere kumusezera ko muko basezerana ku kibuga cy'indege agiye kuri indege ubwo noneho biranarangije naje no guhanura none mwana nagiye mpamvu gusengera nawe nyine urangije umubumbire mbere n'umuntu ari kurira ko muzo wamubona kuri telefone kubagiye kwambuka indege ubwo nuko bimeze ati ngo hano ntakurafasha ugashaka ukareka batokitanga basanga twabibayemo kandi yabivuze barimo bararaba n'ubundi Yesu abivuga baraba hari n'undi mudamu simuhagurutsa hano hariho no muri famiye bariko baramusaba bamurukiye invitation biranga yaragerageje bwa mbere biranga ubu bamurukiye ikigira kabiri ngenda mutangarize yuko igira kabiri ni Imana igiye kumwishura niba hano sasa urero tunashika wakati yako munyemerere mu ngari hariya tuzikubita tuzibone hari ugabo nacho niashuwa Almana maze gufungwa muri mwebwe narapfunzwe ndabizi baragufunga bakamukubitira gusa mutinya gushuhirwa zishuhire ndazo zishizwe kandi nta mwanya asega agasera iminota 30 zirenze hagurukana wa munyu bwa mbere n'amazi bimwe by'ejo dusabe umushumba adusomere igitabo cy'abami ba kabiri umurongo wa 19 n'umushumba ugiye kwasoma kandi munyihangane n'abatemeje nihangane n'ubundi banabakumbuye murarambiwe muricaye ngo bamusige hano tugiye gusenga Imana ndabasabe abaprotokole namwishegeyo dukorane murazi intebe zirazimvye murazi intebe ziragoye muraza gufata intebe muzikure kuko tugiye gusenga umuriro ugiye kwaka kuburyo intebe zitakundagurika murageze intebe zizimvye abami ba kabiri umurongo wa 19 bari inyuma bahaguruke turacyari kumwe mu bwenge bene adusomeye umukozi w'Imana Imana muhezagirwa yarahezagiwe Elisa akiza amazi arura ndashaka kubwira umuntu ngo amazi arura uyu munsi araza gukira bishoboka ko amazi y'urutandazwa uyu munsi Imana igira ikize amazi arura uretse mudashiramo umunyu arababwira muza kuwoza hanyuma maze abantu bo muri icyo gisagara babarira Elisa atera iki gisagara ingene cyubatse atera ahantu tuba ku musangi ingene ari heza cyane uko nawe ubibona mugenzi ariko nubwo ubibona mugenzi ariko amazi yaho ni ararura n'abariyage bakora babyarira muhira babyara abana b'ibitwarire nubwo ubona asa neza batanga ishano nubwo ubona asa neza umwana umushize hanze bamuhaye ishano aya ni amazi arura kandi amazi yatera uburambe abantu baho ntibatera imbere ariko uyu munsi turatangaza kuri iki gicaniro nyene isoko yawe igiye gutembererwa isoko yawe igiye kuremberwa isoko yawe irakunzwe isoko yawe iremewe kumusanga hari ikindi gicaniro Imana yubatse hari igicaniro cy'ubusambanyi kigometse hari igicaniro cya mariage cyubatswe haleluya pomera ubukene pomera indwara pomera ibyaha pomera akabarebe ubusambanyi n'indwara kabarebe n'indwara ibi byose turiko turagomora hari ikindi gicaniro tugomba twubake hejuru y'ibyo wapomoye Yesu muri ibi byo kugomora hari umuriro watse muri ibi byo kugomora ndabonye umuriro Tumvise umuriro bikwa umuriro umuriro wabanutse abantu bicaye cyane soma ngo mukurikira bonye umuriro n'ukuri aravuga ati munzanira akabya gasha bakashiremo umunyu nuko bakamuzanira
byamunaniye ava mu gisagara acaba mu gisagara aca kw'iriba agenda kw'iriba atereramo umunyu aravuga ati kunikora agise kugenda ku gicaniro ngo akikije aya mazi akirinde abantu bose bari muri icyo giterane. Hanyuma profesa azosubira kuzana urupfu uzasubira kubona igiciro cya kintu umera nk'umuntu ubona niba wari umusonga wari ufite niba cyari ikibyimba wari ufise kore ko kibwira ngo bayi kore ko kibwira ngo bayi kore ahantu wari ufite ikibazo uhabwire ngo bayi kore ahantu wari urwaye umutwe uhabwire ngo bayi kore ahantu wahora uribwa uhabwire ngo bayi. Haleluya haleluya. Zamura ukuboko kwawe kw'iburyo, zamura ukuboko gusa. Mwese ndagomba ngo munamike amaso, ndagomba ngo umbabarire wizere umuntu umwe. Basi ko wizeye igihe kinini bikaba byarase, ni wizere uyu mwanya. Mana ubyagiye ku ntebe y'inganji. Jewe izina ryanjye niryo ushobora gukiza ubu bwoko. Jewe izina ryanjye uwo rivuga ntirokira. Jewe izina ryanjye ntabwo yotabagwa ku bw'iryo zina. Ariko kubw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndagomba ngo wiyerekane muri kino giterane. Izina ryanjye ntirizoshimwa ariko iryawe rizoshimwa. Ndaharuye kabiri gatatu nabiburiye muri iki giterane. Tangura kumva umuriro, tangura kumva umuriro, tangura kumva umuriro. Abantu bari hano ndagomba gufata intebe tuzuye umunyu. Imana imumanuriyemo umuriro, Imana imumanuriyemo umuriro. Esitoma muzosubira kuyumva, diyabete muzosubira kuyibona. Imana imanuriyemo umuriro muri uwo munyu. Ya ndwara yahora ikurya, ya ma-infection muzosubira kuyumva. Imana imanuriyemo ndibona. Yesu. Ndabonye umuriro. Imana imanuriyemo umuriro muri uwo munyu. Abantu batahora bagize utahora ugiye kubirya, ibyo utahora ugiye kubirya, ibyo utahora ugiye kubinwa. Rimwe kabiri gatatu fire. Wimuriro wamanutse bakoze Imana we maso. Wimuriro wamanutse dayimoni muri uzimanutseko tangura hambura Yesu, hambura aboshe imigongo, hambura aboshe mu nda, hambura abanishano, hambura ababoshwe. Uratanguye kubohora. Wimuriro kuracagagura. Dakiza umuriro, gwiza umuriro. Marayika gwiza umuriro. Ndagomba ngo niba bishoboka kwiza ntebe muzizinge kubera Imana y'umuriro. Abakozi b'Imana mugitange sawa. Umuntu wese afata isakoshi yiwe, ufate telefone yawe, ikintu cyawe cyose ugifata zamura amaboko wihemurire. Mana ndagushimiye. Egeza izo ntebe muzishira inyuma, Ori yabashekerero tombangara basaya basheke. Ntuswe gusamara kuko Imana iriko iratembera. Abamarayika bariko baratembera, barimo barakora kuri buri muntu wese, barimo baropera. Operasiyo yatanguye. Abantu bariko barumva umuriro mwinshi mu nda. Ntugire ikibazo kuri uyu muriro. Imana irikirakiza esitoma. Abantu bariko barumva umuriro mwinshi mu nda. Hari ibintu biriko bituruka biva mu nda. Hari abantu bariko barumva umuriro mwinshi mu nda. Imana y'umuriro. Ibirozi wari uyu munsi uraza kubidahwa. Ibyo baguteze uyu munsi uraza kubisiga.
isimbuka. Imana imanuye umuriro. Ndumvise umuriro, 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 ndumvise umuriro. Mufatire amazi, mufatire amazi, mufatire amazi. Uko kuboko kw'Imana gushikamiye ubuzima bwawe. Ibi bintu byawe bimutera mu ijoro. Aba bazimu bari barakuboshe, ndabamanuriye ku muriro, ndabikoresha umuriro, ndabikoresha umuriro, ndabikoresha umuriro, ndabikoresha umuriro, ndabikoresha umuriro, ndabikoresha umuriro, ndabikoresha umuriro. Rekura, 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 rekura. Ndadugije umurozi, ndadugije, 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 ndadugije. Rimwe kabiri gatatu. Fire! Reka kurambuye uwo wirabe kuko Imana yamanuye umuriro. Ndiko ndabona hari abantu Imana ica. Sowe, rekura, rekura, rekura. Cha, 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 cha. Rekura, 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 rekura. Ndakweze, ndakweze ikiziriko, ndakweze ikiziriko, ndakweze ikiziriko girakize, 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 girakize. Rimwe kabiri gatatu girakize, rimwe kabiri gatatu girakize, rimwe kabiri gatatu girakize. Fire! Ndiko Imana reka kundaba muri muntu wese niyisengere, buri muntu wese ahari niyisengere. Ni umwanya wo kwirwanaho, ni umwanya wo kwivugira, ni umwanya wo kubwira Imana, ni umwanya wo kubarira Imana. Yewe wamwe wateye umwana, uyu munsi ndakwikoresha umuriro tureteranije. Uyu munsi iki kirere ndagiciye. Uyu mwana atanguye kumva ibihe byiza. Abantu bose bafate munda, fata 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 munda. Fata ukuboko watugize ugushire munda, fata ukuboko watugize ugushire munda. Ndatuye kudahwishano, ndatuye kudahwishano, ndatuye kudahwishano. Ngira abantu basengera barishano, abandi naza kubasengera muri mwanya. Umumarayika amanutse no gukizishano, umumarayika amanutse no gukizishano. Biri mugendo hereza amafaranga abantu, baguhereza ibintu bidapfuye nabi bidafite akamaro. Imana imanuye umuriro, umuriro, umuriro. Abantu bazane twatuntu badahwamo, kubera ko abantu bagira batangure kudahwa. Ndabohora mu izina rya Yesu, ndabohora mu izina rya Yesu. Abantu batari gusenga muri weekend sinageze, ariko musenze Imana, buri wese arasenga Imana. Igitangaza kugira ngo kize ku muntu bivana n'ingene yiteguye gushakira. Fata umwanya wo gusenga, fata umwanya wo kuduza ibyo usenga. Nafata ukuboko kuri mama wiwe, kuri mwana wiwe, nabibonye, ariko namukoze ukuboko gusa, namukoze ukuboko gusa. Hariho impamvu. Kuna wakati ndashaka abakozi Imana mwere n'abazibira ngaha. Uyu munsi ndirukanye ikintu cyahora mu rugo gifasha umuryango wose. Abantu batashe dange murahari. Anza kuomba sasa. Washa moto. Imani y'umuriro, imani y'umuriro. Reka kwita umuntu n'umwe. Ndashaka abantu bose basenge. Uyu ni umwanya wo kwigwanaho. Uyu ni umwanya wo kwigwanaho. Imana data, Imana mpagaze muri bwa butwari bwa. Tekele, topaya zate, topaka, nafashe, ndahamuruye, bandanya gusenga, bandanya gusenga. Zamura ukuboko kwawe rero, ko byakunaniye ko wisengera, reka tumusengere ntakuri. Nabyo Imana yaduhamagariye. Natuye umuriro muri aya maboko. Abantu bagira
batangure kudahwa ubugende rimwe kabiri gatatu batangura kudahwa rero cyangwa udahwe iri shyano ndaridugije banyongereza mikorofone iri shyano ndaridugije abantu bari barumvise semwe baze ngaho imbere abantu bari barumvise semwe protokoli baha umwanya bahagarara aha Imana data yamanuye umuriro shira icyo kintu hasi bafatire iyo shakoshi abantu bariko barumvise semwe mubazane ibintu batabaje begere kuri podium begere inyuma bose baze ngahamagaze abantu bariko barumva uburozi buriko burasohoka abantu bariko barumvise Imana yamanuye umuriro dawa bandanye ugira gutya wowe umvise semwe fata mu nzu ugire gutya byose bihamburure oriya bashekerebo mwazanye utuntu dukeya cyane muzane ibintu bataha uburozi hari abandi bagira bumve diyare bamwe batamwe kumva bagiye kudiyarishano Imana iramanuye umuriro dawa iryo shano ndaridugije wewe wachizirikore nagomba nabasabe bari bamanuka hepfo kugira ngo bitamba bitugo bamanuka habutsa reko ya sakarabo retekero manuka hepfo ya makozi n'Imana muri bamanutse dawa mani y'umuriro washa moto muri daimoni yose muri iki kibanza ndayiteje umuriro daimoni yose muri kibanza ndayiteje umuriro ndayikoreje umuriro mugira mu washa moto malaika fata umuriro manutse dawa senga urubuga nakubwiye ngo ubwenge bw'uyu mwana nawe ufashe wowe imuna wowe karashika uyu mwana ndazikweze iwe nagufata chiniwe fasha nagufata iniwe usimami Kenda. Anagufasha. Nakumenya. Nakukweza. Rimekalia kugira. Thank you, Jesus. Abantu bari gusabana kandi bari umuriro. Iratuze. Ndaribohoye. Iyi nzu ko tari gifata nagiye. Niko natagabura. Ndaribohoye. Mani bikira kora abantu bariko basama. Mwese tangura kuzungurukira hamwe n'uri. Uvuga ngo nakiri umuriro. Protokole reka kuguma hamwe. Tangura gutembera Imana yamanuye umuriro. Reka kuguma hamwe. Uyu mugore wino hano waho. Uyu muriro wamanutse. Wino hano wa mwana we. Imbaraga zari zarakushe. Narabaye
yarasoteje, uyu mudayimoni yatwaye ubwenge bwawe, uyu mudayimoni yaguteye, nanjye namuteje umuriro, nanjye namuteje umuriro, nanjye namuteje umuriro, mbohoye ubuzima bwawe, mbohoye ubuzima bwawe, mbohoye ubuzima bwawe. Abantu bariko barabohoka, niko ndabona umuriro wamanutse, wewe tangura kuzungurukira aho uri, wakira igitangaza cyo kubohoka, uriko urazungurukana na marayika arimo aracagagura, yewe wa mukobwa fire. Toka. Nakufashe wa muzimu wa leo mufashe. Nakufashe leo kumuzima wewe. Leko muzima wewe. Tuyimyuke. Ndamba kuzungumza hanuri. Ndamba kuzungumza hanuri. Yewe wataimani wataimani. Yewe wataimani tukamjenga huyu man. Huyu man anatuongea. Double place. Ini wote kutumiza umuriro ndakwikoreje umuriro Fire! Imani y'umuriro
Imana Imana y'umuriro, 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 Imana Imana y'umuriro. Ndabonye umuriro uramanutse, ndabonye umuriro uramanutse, ndabonye umuriro uramanutse. Muri iki kibanza hamanutse umuriro, muri iki kibanza hamanutse umuriro. Anza gutembera, tembera muri icyo kibanza urimo, tembera muri icyo kibanza urimo. Nimba utahora udandaza, jya mu kibanza cyo kudandaza, wahora ukora ntibikunde. Imana Imana y'umuriro, esitoma wari urwaye igihe kirekire, Imana ikize esitoma ziriko zirakira, abarwayi ba esitoma ziriko zirakira. Imana ikirakiza, ikirakiza. Hari abantu bariko bakira asima, hari abantu bariko bakira amahepatite, hari abantu bariko bakira amadiyabete, kanseri ziriko zirakira. Opera, marayika ariko aropera, marayika yamanutse kopera. Ngiyo operasiyo, akira operasiyo. Hari abantu bariko barabagwa, hari abantu bariko barabagwa ibibyimba. Mbega Imana. Thank you Jesus. Mana umuriro wawe, muhemu yera. Igihe wava ngaho tugiye kudusize muhemu yera, udusigaranye ububasha bwose. Duhagaze muri bwa bubasha wadusigira, ndakweza inyenyeri yawe, abadayimoni bari baragutwaye. Inyenyeri yawe ni yace. Tembera. Oh baba. Toka. Uburinge burahagaze. Zamura ibiganza byawe wakira umuriro. Muri ibyo biganza hamanutsemo umuriro. Rimwe, kabiri, gatatu. Fire! Nita, ndarandura, ndakubise. Zamura ukuboko kwawe. Mani bikirambwira ko abantu bariko barabohoka ari benshi. Ngwara bakubwiye kwa muganga kwitagira ibyo kwipimisha. Muraka gahwekereye nunamika amaso nagira icyo uvuga. Mani manuye umuriro, nunamika amaso gusa. Pasi nagira amanuka umuriro. Nunamika amaso gusa nagira icyo uvuga. Mpagare mu kirere cyo kwizera gusa. Numvise Imana manuye umuriro. Mani manuye umuriro igikore mu gahwekere. Urakoze Mana. Ubu nyene nguyu umuriro. Tuzi ukuboko kwawe, wunamite amaso gusa. Itangara chima kamuhongereko. Iko ndabona Imana icyamana umuriro. Abakozi bahari Imana bamanuriye ku muriro. Mugiye kwica abarozi bararigwe. Abadayimoni bagiye guhura n'umuriro. Kigicana ndiko ndabona Imana icyagisha kundi muriro. Hari undi muriro uri kuraka kuri kino gicaniro. Abantu bakirira gusa baranziga imbere bazoca bakira. Mutiyo mwana basengera bazoca bakira kubera Imana. Muzamura amaboko yanyu mwakire. Zamura amaboko wakire. Ndagomba muzamura amaboko yawe.
tangura kwakira ibintu byawe, akira ibintu byawe, akira ibyo bintu 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 byawe. Abamarayika babizanye mu byakire, abamarayika babizanye mu byakire, abamarayika babizanye mu byakire, abamarayika babizanye nabo hejuru yawe bariko baraguhakira. Akira ayo makado, akira ayo makado, akira ayo makado, akira ayo makado, akira ayo makado. Unyene mpego yaramanutse, mpego yaramanutse. Abantu bagira buzuzwe mu mwanya, abantu bagira buzuzwe mu mwanya, abantu bagira bavuge mu ndimi mu mwanya. Abamarayika bamanukanye amakado, barakumanukanye amasengesho, barakumanukanye kuri bimwe utabigira. Ubika kaya bashatarabo, marayika ngo baramanutse, mwemo yera, mwemo yera, mwemo yera, igo. Mwemo yera amanutse. Dayimoni zose ziri cyo kibanza ziracecetse, dayimoni zose ziri cyo kibanza ziracecetse, dayimoni zose ziri cyo kibanza ziracecetse, dayimoni zose ziri cyo kibanza ziracecetse. Dayimoni uzura ntabwo ari abadayimoni. Umuriro wamanutse urimo cyane hariya, cyane hariya musengere, uyo cyane hariya kwe umuriro wamanutse ko rabashekerwa. Abakozi b'Imana ndabona mwebwe Imana bamanutse ko batanguye kuzura ubushobozi, baririmbye buzuye ubushobozi, n'ishengero buzuye ubushobozi. Igihinda cya mwebwe kiramanutse. Uyu ni umunsi wa Pantegoti, uyu ni umunsi wa Pantegoti muri Pantase, uyu ni umunsi wa Pantegoti muri Pantase. Imana ihumura amaso yawe utanguye kubona, hishurirwa. Mugumiza abanyene, dayimoni we, ndakubariye nti rekura genda nyamutsa. Mani kumanuye k'umuriro apayazo pi murekeraho mwigire. Nta dayimoni nimwe nkeneye kumva muno mwanya. Wowe gitero kayo faya nyamutagenda sezera nyaruka rimwe kabiri genda uki. Haleluya. Zambura amaboko wakira igitangaza cyo gutabarwa. Biganza byawe byawe urabikoranye bikunde. Nimuyera manuka. Itambere Imana ikirira indwara zo mwibanda. Abantu bari bamashora ama infection, ntabwo uzongera kumva iyo infection. Imana ikirira ama stomach. Ibona hano ngabo ari ngaha yaragwaye hemorrhoide murabizi rwaba rusohoka. Imana ndiye ntadoshobora kukibona kuko Imana ikijisha. Kuko ndabona
kubona, ni mu kirere cyo kubona. Niko ndabona hari abantu Imana ishimwe. Uyu mama wo wambaye agitenge. Wino hano. Ibere wa mukobwa, ibere biri. Wumva wiyaganza. Ukumva kabisa umenga na kantu kariko karagusoseraho kwiyaganza. Siko byari bimeze. Mana ngeze ukije kanseri. Kanseri yo mwibere. Hari umuntu bambwiye bafite kanseri yo mwibere azamura ukuboko. Numvise Imana kimukijije. Naze hano. Bambwiye bafite kanseri yo mwibere. Naze hano. Bo bambwiye bafite kanseri yo mwibere. Tapara sateke ngoshaka. Niri. Erejeni kondere kw'Imana ni makumuri. Shonda gucya wumve. Nijyana n'imisomo. Nijyana kubabaza bose. Ndagomba mamagara mu mama umwe. Muri abakozi b'Imana mama papa n'abantu wabo. Basta uyakane nyine nuko bimeze nakari cyose yagutumye. Naho mwanya wagene tubivuga tugira gute tuzaya n'ukunene. Yamutera kabana kwipaza utarisha. Muri inanga tuze tutakonse mu kigo bana ndayibona sogira. Kora kuri iki kintu. Ntusenge kora ko gusa wumve. Watumvise nawe. Icyo kintu kikibuye nawe watumvise. Fata kuri ibe kunyene. Watumvise. Iyi kanseri ndayikuye muri kuno kuboko. Ndayikweze. Mumufate. Ndayikweze. Iyi kanseri yava kwa daimoni. Topiteke. Ndagufashe. Yesu mubohore. Yeah! Skora ko umbirize. Aiki wumva. Wumva iki? Wewe. Bata Yesu. Sio kule ko. Unaho. Mukomere uriko ariko umenyene urayonze kora kumenyene urayonze ntabwo turi batumigura kuko Imana dukorera inshoboye zose hari ubwo wumva bamuhe mikorofone nimba bumva aburane Tera haleluya Yesu akivide kanseri n'umwana w'abantu. Uyu munsi ugomba kwipimisha si tugasanga yakize, ugomba kwipimisha diyabete tugasanga yahagaze, abantu bose bigiye kubatungura, ibyo abantu bari bazi ko bidashoboka bishoboye Yesu. Reka ndababwire saa 8:30 nza kwandika iradiyo wibaza yuko nagumye ndabisa ndavuga ngo singomba guceka bwira nje iradiyo ariko Yesu arambwira ngo ngomba gukora igitangaza ku Musaga kugira ngo izina ryanje ribandanye ari izina ntabwo ari izina rya Claude ntabwo ari izina rya Olivier ni izina rya Yesu rigomba kubandanya ari izina rikomeye ku Musaga. Amudama afite ibibyimba mu nda n'umwe ko garasi barabitoye azaha imbere ibibyimba bona nyawo kanirangiriza biko mukana n'umwanya n'umwe ko garasi barabimyereka bo ngaha imbere nani ko ibitangaza abantu batangaza ni Imana y'abajya wana handi turashobora kandi batimani umwana ega namwe twanda ibibyimba maze Sikintu kintangaje umuntu yumvise ajya kubona umwana amaze imyaka nta mwana arabona ntanasimbe bashimira Imana ndatangaye cyane wayi wa mbere ntabwo twayinda n'ibyo bibyimba nawe ubwawe banakurenganya niyo ukoze ngaha wumva ubabara niyo ugize gutya wumva ubabara mama pasa wino hano nakubwiye Yesu n'ubwo ngo bariko ndatera amaguru ndiko ndapfa ngo pasengera ko ndavyo nzoca
madani wewe urekeje wewe ibyo ngiye gukora sibyo iki kintu ndagikweze ndakuyeyo ndagoma mufate kuko fata nyine rwose nyine ufate oke fata gucya bwana ntukayiginya ndakweze bino bibyimba ndimo birasohoka ndimo ndabikwega 1 2 3 fire uko umviki bakana tugumira 1 ndasubira ndakweze iki gisigaye ndakizanye kiriho kiraza koma amashishengero shaka uname wumve hakibazo wumva byara bikunda ko unama shaka ubyonda kurenyo aho ubyonda gurukungu nini wumva babayimbwiye ndababara mpagaze hano mbagahagukize izina ry'uwanje ni warivuga ntuzokira naho ribona imbe bazoza ukavuga mu izina rya korone zizoza zikurya ariko mu izina rya Yesu bijya bikoreke hari icyo wumva ucunga ngaha we ndakimenye kigusanzariyemo kiramenetse fire simba rero n'inshuro 3 hejuru cyane nara kidogo yakachira twegende muri ko garapirata uze upereke ko Yesu akora ariko tudahendanye wobyara bikuna nuko wogira gucaho byakuna nuko wokwiruka simba bose nyine wone ko birimo hageze mana abona neza haranamu babaye wizeye ko wakize wakibazo ufite shaka ubyonda gurugire gucya ibi ni ibintu tofukoze mu buzima bwawe harabona komera amashi Yesu iki kibyimba kiramenetse mu izina rya Yesu ndagifashe paka umwe amazi mwanya wagiye mubaye benshi mukore mu kirere cyo kwizera buri muntu wese afate mu nda akibyimba wino hano mwereye kirata yakwege bukenye rusengo yakwege uri kuragikwege utidakuzanye uri kurakizana nanye naza kubyumumenya ni kintu naco mvugira ibyo byanze waza kumenya ati nakarakwega ndakweze ingo kizana fire ingo kumuhagaze wewe hagarara gusa ndiko ndazitura kiracitse mufate kuko muri bakimanutse mufate muri mufate muri gaciye fata awai Mana guhezagirwa Mana ndagushimiye ko kiri ibibyimba umuntu wese akwaye ikibyimba agikoreko uracyumva gikoze uracyumva mama pasa gikore kunyumviriza ko cyumva uracyumva waha Shurukore Chumba wachibyimba mumfatire wachibyimba ndagukweze rekura ingo n'imizi yozigo kirageza fire nugiracariye none amadorero yacu wumva
uhereye isaha y'umunota ntabwo uzosubira kuhumva ugeze ushaka kudatwahirayo usigeho byaheze. Imana ibahezagire. Ndashimiye by'umwihariko umurongozi wanyu, namwe ndabashimiye. Pasa, Imana iguhezagire. Numva nari kubandanya ariko njerewe ku radio. Aha, Imana imuhezagire. Amazi n'umunyu nabisengeye, ahubwo uko muza kubikoresha uwo munyu uraza kuwushyira mu biryo uza kurya. Ibyo utahora urya ushiremo uraza kurya, biraza kugenda neza. Ayo mazi uyane ntushikamo, niba ufite n'ibido uvomeramo amazi uyashiremo, niba ufite n'umugabo yananiranye gukizwa uyamuheka yano, niba ufite n'indwara kwa muganga bakwiye kudakira nayo nyine, niba ufite n'umurwayi wawe arwaye uyamushyira yanyweko. Igihe n'iki dimashe uzoba munsi w'intare y'ibyo Imana igiye gukora, kandi uva ngaha utambukira mu gitangaza. Abadandaza ibi mugiye kudandaza amara n'ingeri zobarenga kubera Imana. Kandi bagenda gusubiremo mu murongo wa parikingi y'amamodoka, kuko imodoka zigiye kuza ngaha ni nyinshi cyane. Hari n'izanyu muri mwebwe, hari n'izo mu muze, hari n'izanyu, hari n'iz'abantu bagiye kuzana hano. Rero mudoze parikingi icya kabiri mwagure n'ubundi ngane amakwiye n'ubundi mwagure. Kandi Imana ibahaye parasera ngaha ku Musaga, ibahaye parasera ngaha ku Musaga. Ibyandike hagenda hano kandi birabwiye n'ibyo ugiye kubibona. Usoze Pastor Odasi nagiye gusengera nabyo mu nzu y'ababitsi bungaza utwango tw'intuze twamatete n'ibyo, kandi wamenga nawe muri icyo gihe ndangije kugira abantu ntabwo kamwagure tugiye kubaka urushengero rwiza. Hari n'amezi angahe yaheze niho yarari uwo muhungu, nibaza ibyo namwe n'ibyo niho yarari. Namwe reka twigire noneho twango Pastor Imana ibahezagire. Imana ibahezagire.